د کورنۍ غړي په جرمني ژبه کې. Der Vater. Der Vater. پلار. Die Mutter. Die Mutter. مور. Der Bruder. Der Bruder. ورور. Die Schwester. Die Schwester. خور. Der Sohn. Der Sohn. زوی. Die Tochter. Die Tochter. لور. Die Eltern. Die Eltern. والدین او یا هم مور و پلار. Der Großvater. Der Großvater. نیکه. Die Großmutter. Die Großmutter. انا. Die Familie. Die Familie. کورنۍ. د جرمني ژبې زده کړه له انجینیر حنا سره. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ اکاونټ فالو کړئ او لایک، کمنټ او شیر مه هیروئ. د خدای پامان.